Welcome to Denmark. Nandito ako ngayon sa train going to the city alone. Ang ganda ng train nila. First floor, second floor. One-hour travel. Og det er faktisk også godt vejr nærmere Skanderborg bliver vi om få minutter. Herfra kan du komme videre med S-togene. For dig, der rejser kort, husk at lave check-in igen, hver gang du laver et skift fra bus, tog til metro. Tjek først ud, når du er færdig med at rejse. Next station is Skanderborg from and continue with the S-trains. Please my belongings and personal belongings. Ang hirap ng language nila dito. Danish. Vores tog her fortsætter videre til Østerborg og Nørreport, og Ramsrud og så kører vi en smut videre til Næstved via Roskilde. The train continues towards Østerborg og Nørreport, Copenhagen Central, and further on to Næstved via Roskilde. Så bliver det Hellerup. Ano daw? Ang ganda ng Denmark. Super. Parang ayaw ko nang umalis dito. It's very beautiful country I ever been. Mabait yung mga tao dito. Næste station, Hellerup. Her vil du skifte til S-tog. Next station is Hellerup. Next is Oosterpoort and Nørreport, and then I'm on the central station. I'm so relaxed. Hindi mo maintindihan yung ano dito, yung climate nila. Ngayon, umaraw, next day, uulan na naman. And then, araw na naman, next day, uulan na naman. Pa-winter na kasi dito. Ngayon, papasok na ang autumn nila. Kaya malamig na. Dito ako sa Hellerup Station. Ayan pa isang train. Maraming train. Pero napakaayos na bansa. Friendly yung tao dito. Well-disciplined. At saka napakalinis. Jeg tror, det er faktisk for her i weekenden, eller det næste start af næste uge, det skulle løbe op til 21 grader igen. Vi har jo lige vendt os til, at det skulle blive rigtig dejligt vejr, men jeg synes, det er godt nok, at de sidste par dage har været regnfulde og halvkolde. Men vi håber måske, at solen kommer til at titte lidt frem senere på dagen. Det kunne kun være dejligt. Også for jer, der skal på weekend lige om lidt. Okay. Vi er faktisk så småt ved at Wala nærme os akong naintindihan.